Omurukiiko rw'okuhendera omwaka orubiire omu tawuni ya Kakindo district ya Shema Mera Bukati Shabe General Manager wa Kinoni Sacco agambire bamemba aha mugasho y'okugura emigabo nyingi omu Sacco ahabwokuba nikibahwera okubagana aha magoba agusaka erikubekozire nono okorofayinga kwezi watine shares totwajangu nori mtayayi tukakaroni yitu abokuba notari mukama wasa mena nishaba at least kora abotine mugabo at least jeza ukuremba gabebi tukwe ekindi woyine mugabo kahati turiyo tendiro mwaka bakiriyo no ba auditinga kubaraheze auditing twashanga tukozeramo goba nobo ino bushoborozi kubaganaho aha magoba agutukozere ebirungi ebindi biri aha Kinoni Sacco no kugira ngu Sacco ejine insurance erukuhera aha kushashurira memba roni nka yafa ine roni etanyagirwe ekirone nakyo insurance n'ekishashura twine insurance abo ikimwe cyabashikireho nimbiha mwachi benefitingiremo ngenu nicyo tukubashabira yisha obe memba wa Kinoni Sacco at least bagire mu mugabe eshatu abantu bakwisha kutunga loan ushanga nka banks ezindi bajya mu saving bari miezi 3 miezi 3 miezi mukaga bakumanje ko saving kunka bwo bwitajwe abantu tukashaka abaciye baza mwaciye kugira ngo kutunga sente simukuru member kandi usivinge sente zawe zikore ko nuja kushashura runejo Kinoni Sacco gatandika mu mwaka gw'2012 kandi yatandika na shiringi rukaga zonka bityo bwahatirwa mu za billion fixed accounts abantu bata mu sente zabo sente tuzikozesa tuzibaguza magoba tubahereza mwaka ubu tine fixers 30 abikirize voluntarily batirme emiliyoni 25 buri muntu Kwarukunda Kosi orgamasho officer wa Shema district kandi bari umujanye mukuru ine byahabwire ba memba mbahiga kwemera kwa Sacco yitu ya Kinoni no kuteka mutu kongera musheya zo munankeje mu Sacco yitu tukagaraka tukasevinga abo kubasevinga ikintu cy'amani munonga abo kwakasente nikakuyamba nyensya wafune kizibu bare munonga koraje ga delegate mutero mungaro kandi mwedelegate sabarondwa umusubuzi wa Bakedo w'Empimba ibyomene mbwenu ati Kinoni Sacco yoroni yabo nagikozesa nyine projects nyine ebiju byempunu nintungaye ngoko mwene enyambire munonga wikitera Kinoni Sacco ne kureza wagira kizibu ize kwikaho mbwenu nka Kinoni Sacco nyotine kukubaza kugigamba Kinoni Sacco itajeri ya Kakindo ne shango mu trading center ya Kakindo omuruka gwa Kyanjenyi omu district ya Shema